Pozdrav ljudi svima, dobrodošli u moj novi video. Evo danas vam predstavljam jednu, znači uzeo sam neku malo noviju tipkovnicu. Čisto radi, ona moja stara, nažalost to se preglasno čulo, to nije više bilo znači za živ, kak se ona dere, znači pritisnete dugme, to vam doslovno dere se, doslovno se dere. Tako da sam si uzeo znači White Shark Shinobi, znači sa smeđim switchevima, inače te odlične tipkovnice, dobro male mane, nema znači numpad, nema znači numeričku stranu, a kao što vidite imate tu na šestici F-ove i sa FN onda regulirate, tu je kao ove tri strijelce, tu su koliko ja vidim i page i home, evo, tako da inače je za, evo ima sa ČČ, bila i neka engleska, ali mislim šta će bolje neka ova. Dakle, šta sam rekao, smeđi switchevi, imate, to je da 3 godine garancije, imate na njoj. Evo i tu iza imamo šta iza imamo? Iza imamo evo isto neke znači stvari, znači imamo vam za prilagođavanje kao kako hoćete da stoji. Imamo znači neki USB-C kao možemo staviti duži ili kraći kabel, što je super. I ovo znači da, znači smeđi switchevi, ali je naravno mehanička i manje se čuje od ovih mojih. Ova moja, ja ne znam šta je ovo je, aj van. Znači plavi switch, to je najgori mogući switch i najjače se čuje. Tako da mislim da će mi ovo biti dobro, idemo da je raspakiramo, da vidimo šta mi dobijamo uz nju, evo nisam je još ni otvorio. Evo ga, ovo znači dobijemo, evo tu nam je znači garancijski list, znači 36 mjeseci garancije. To je super, evo imamo i tu kabel da vidimo, klasični, znači evo kabel, neki malo bolji, evo imamo i Type USB-C, 1,5 metar, ne znam, mislim da 1,5 metar piše. I naravno glavni dio, sama tipkovnica, jesu je zalijepli. Ok, uspio sam, evo je kao što vidite, znači ne je mala, ne znam hoće se navikniti, ali vidite, sad vidite razliku. Evo, na primjer, ovako ćemo sad najbolje usporediti, na primjer, Z meni, tu Y. Znači, mislim, razlika se čuje, razlika je velika, a po dužini, a mogu vam reći, gledajte ovo. Znači, baš razlika velika, ali manje će mi zauzimati mjesta i bit će puno, mislim, praktičnija. Imamo, znači, evo, F1, 2, 3, 4, 5, 6, majke ti mile, u biti, da sa FN u biti se tu sve mijenja, da, imamo doslovno sve ko na, znači, Dell, znači, da, samo nema numpada, eto, to je jedino, ali puno tiše. Evo, enter, čujte enter. A na ovoj, katastrofa, jeste sam još pokrenuo, dobro, nema veze. Uglavnom, odličan umjer, znači što se i cijene i kvalitete tiče nije puno, a praktičnija je. A idemo upaliti kako ona radi, jel svijetli ili ne? Evo ga, tipkovnicu smo priključili, mogu vam reći, jako lijepo, znači ima stvarno jako puno modova kako se može mijenjati. Sad na primjer sad je na ovom modu, prebacimo evo sad malo ovako. Sad radi, sad je ovako fini prijelazi. Uglavnom je ovo, kao što vidite, jako puno modova. Ok, ovo je sad sigurno da na dodir. Ovo je isto, kao sam redak. Ovo je sam za slovo. Po cijelo vrijeme. I evo neki ovak fini prijelazi, evo ovak na primjer, ovak se mi baš sviđa. O da. Znači stvarno je opcija, sad ne znam šta da stavim, nešto nešto najjednostavnije da baš možete i tu na ove, evo smanjivati svjetlinu. Uglavnom, jako lijepo, tu ima modova, znači tu se ne možemo snaći, ja sam sad prešao, to nisam, možda i nisam. Evo ga, meni se ovak sviđa, ovak ću ja ostaviti. Tako da, hoćete tipkovnicu, neku malo, evo, kvalitetnija, dobro, bez numpada, ali ovako za neke manje stolove je super. Tako da, evo, kratki unboxing tipkovnice, tako da fino će se uklopiti.
Evo tu nam je i mikrofon. Neće se baš možda fino uklopiti s njim, ali u svakom slučaju bit će 100 put bolja od one koja se baš dere, ova je baš tiha, tako da hvala vam što ste gledali video. Veliki pozdrav!